Makambo Ezeli Makambo narua gukigujirwa gishangasha kinene ntere Shaka Kamega mushamanone jitongere ni Edwin Sifuna leader mwananchi naria kwelerwe toi ya kuruta mithori indi vijana baitana mbere koromerera kire mushamanio jo yokari ugambuge aria mbarie ninkirano iritete na mbere kiamene kia ODM indi mbere totonya na torokera kire yara kubanganirite mbere bita wakabwe mudharimi mwananiri wetu na njira madhidio ni Paul Gujiri. Thank you very much no tubako todura na gwetana batu ikinya gwa ikinya no tubako tugitwika nyumbe nteto irina igweta kadetu ne ka Meru. Tuningatire gire mitandao kina Facebook at Meru TV Kenya na YouTube at Meru TV Kenya. Enya mbere tutegera kithurano kira kirigiri 2027 siasa bagitana mbere kuruta matemo yegi siasa ilingone tutegere kithurano kia arimo na biama bia arimo naria kiri kiama kia arimo kia nata kwithite kurina ithurano naria ndandi arugamiri babero ba ite mwanya kiri kiama kia nat branch ya Tharaka barikiti kwithira bagishinda ite mwanya ni riboti ithurano ina gutarirwa ni Dagara wegona ithurano kirothekete ya kiama ya arimo banata gantere cha Tharaka gatora maukuni mamoririkana arantuo ya munde ndia watioro twiro tongoria ni nkoro kia miaka 15 executive secretary ndia yombete kobathi Fabian Kamakioro mbete kwethora ketho cha kanyagaka gaka makiake watakura magana mathandatu ma mirongo mugwanja na chiere ndia kethingatera na kura magana matatu ma mirongo ithandatu na imwe. Solidarity! I am excited and I want to thank God and thank the teachers of the Tharaka branch for giving me the opportunity to serve them as the executive secretary. And I want to thank you most sincerely teachers of this branch for the unity and the solidarity in ensuring that you vote the best people in the office. We shall never relent. We shall continue to serve you without fear or prejudice. We shall ensure that we deliver on our manifesto. And God willing, Tharaka branch we are going far. We have to unite our teachers and ensure that we work as one formidable team so that we can realize our guiding principle, which is solidarity. Thank you very much, teachers of Tharaka. I love you, I love you, I love you. Niara no Isaya Robane ambete kodho jakanya kamokaririgete wa branch ya Tharaka. Beta wa Robane orakurwagera gitiga chairman Tharaka branch KNUT na ingo shokeria rimo nkatho muno nonto bwa kwithirwa ibaumire kwa wingi kuringana buranda barombete kura baya kondura na inko bayire bwega number 2 ndo shokeria barato shindana na bonkatho nonto bonde nyuma nko bachinda bagukiria njara na betigiria ndukia gitiga chairman nekenda nkaomba guteria arimo betu andenda kuwa manifesto yako very clear no tuhakikishire mantu mara turaugire monthe kwinyereka kwa arimo no mwanga tuhakikishana obichira twathungira tukurutha welfare ya arimo ira yare kura BMBF na TEF mbeti chiarerwe lakini tukwenda kuga arimo no abethiro bena welfare tabora and teachers bena welfare yao karomba chukuru chiedo chiedo siena there arimo bethiro bena there achiari bethiro bena there nekenda arimo bakaomba kuthomithia ana betu kila kiongwa tukwenda ikithomo kebwendeni ya Tharaka branch kana Tharaka yetu arimo banenkera conducive atmosphere chako thomithia kenda bamba kuruta wira arimo nabo bachoke bathomithia ana kenda ana bamba okuruka bau bangenda achinda nabo tuwatanire tutethie mathwanya marabene mo ma branch baya twaranirie tutethie branch yetu kenda arimo betu bakarabwega ibwegani agora wari MC wa Chakariga mpanda kethora oro kurekere thurano bibi ombete kugithurano bibi arimo banate gantere cha Tharaka ikionanirie ya konia siasa chigarukite na kagita karamo na siasa chindana bateri wetegeire na kurutanire na barabange gwira Gukena muno nuntu bakithurano kia arimo nkubenda muno na pongezi
nontu nantu bathomu na nantu bakomea bo bakurutha kithurano giku ndona githurano kega sana na arimo bongere muno na niyo kira mbomba kuromba bara rira tuthiete ciacani no mwanka omwe chindwe bara bangi betuke kogwinde bara bonde bashindwa batikone ruyi babomba kuona giti ibaye baranirie na batethie untukura kugwirite gutethia kumagetiga mungeka Tharaka Rietwa Kambita Ndagara waiguna Oriria muthutira ya gisiasa juthite na mbere kuongeleka obora ntuko ya ngurumano nene 2027 gukwiriria nande atongeria makanisa ne bashumiretie kuruta uge bwao ekonie kuongeleka kwa muthutira ya gisiasa akiaria Askofu Daniel Kithia na oritie akinya kurombera mugongo kwithira kuri na there orera ngurumano ya gisiasa itite na mbere guchacha nkiroki na oritia siasa kwaria jara jakaithira jati ya kunyogoria there ya mugongo ninge kunijia muthutira jo jwa gisiasa Mukirio Nkonja na ribotia ni Kristo Bantima Jerusalem Church Christ of Kenya iretongoretwe ni Bishop Daniel Kithia bakiwatoweni Kristo bonthe atumiria hamwe na atongoria ba kisiasa kwiyamwe kenda bomba kwithani bakurombaniria iuru ya siasa sionekete kuwata monki anthigurune ya Kenya kuromba ntu bonthe a Kristo be marombene yetu auke ntuko ekiomia kanisene ya Jerusalem ntimi no ntobwa kurombera atongoria betu ngwatanio na atongoria ba kanisa na bathirikari kuwatanira nikenda gutikarie kwina mpatho atatikathiria atongoria ba kanisa na bathirikari kenda tumba kwa watanire mungo yetu itaretu kurene cia 2027 kana rathi guru kuciandanda kubwithia kura yu nikenda mesamanio ibaketha baini no mesamanio ineshima ya wanasiasa kinya beta kanisa ne kwitha kwina heshima beta kuntu kwitha kwina heshima kile thirikari na kanisa na unya wanasiasa ubangi rungu bawatanire kabisa na bendane nontu manto yonthe kwendana na bila baendana twababia bakwenda bionthe maromba indene batwi barombaira na tukarombera kinya aswa Meru County tu bawatanire mbera na tubeke kinya njarene cia Murungu tuwe Murungu abongele kinya bendelene tekeu kinya miaka ingi kinya bacoke ku ringi na ringi kaitene kau bakiari ni batarite atongoria bareke kurita miambo ya kwathurana ntu kana ya kureta mpatho goria bakathurana bangi na bakathura ibangi na woni ngetagwo nabii nkabarombera kabisa bendana na bakathurana ungi na bila bakwenda bionthe bendane mwathani babu bura atongoria bare nthe yonthe ndabura buruka endaneni na bila bukenda bwabiwata na mutongoria au meuruke Murungu atharimi ethake wakayukia ende bukarwa athurana ntu twithira twi kintu kimwe no ntu batwi ni tina kimwe na twiba no mwe ne the omwe turie tukiwatanaira nikenda utongoria bu mutongoria ethara Murungu athuri kuma kiri uru kiri Ngai niguo tu abatu turi antu ba Murungu na Murungu no amutharima nikenda ke utongoria nthiguru iye yetu nikenda no aetana njira yagirite atongoria ni nye mwathani na siasa tuthu kwa weta muntu itaisamba cionongi na muthia bakiwatoweni a Kristo bonthe kiri kanisa iyo ntuko ya kiumia tukaribisanga bana wetu wa Meru County mutuma twethingia no ntubwa turobe turi amwe na pia MP wetu ya bari nture na MP yonthe ya Embe kana ya Meru batonga yetu ni ndani turombera itukaribisa kinya na MCA yetu Morris na sore betu bangi batusurroundite turombera mbaru turi kintu kimwe na nyakristo bangi bakanisa na marebere na mapasa na manavi bonde tusemania muturombe tukuwero ka munyanga banetu atwati kwimba na toimba na twakumia Murungu wetu nda tona mukumairia antu babendi bo bonthe na kinya ma MCA bonthe na kinya nkaba na Murungu mukaribisa ndene ntimi nikenda ya kuthiria manto ya meya na kiripoti na Meru TV Mantima Jerusalem ireri mukorene akira ng'ondu wa Ndigembe Central mbeta Mukiri Onkonja kithomo ni kia bata na riria aciari baithirite bakiorua gukinyia mwana cukuru kenda amukira kithomo
ntere cia karama cukuru ya mukalamata ntere nikwithirite kuri na utari bukai bwa ana mwana wa kaiji bora bawikinya kirasine babaingi bao bagita cukuru na kwambiriria urithi nande aciari ninge arimo na atongeria na atalamba kithomo bara baikinyitie ntere ni bauritie aciari kurumirira kithomo kia mwana wa kaiji kenda tikethira gitiwa nyuma ni mwana wa kale. Ni ripoti Adams Muturia wa The Ranger. Na Mungu awabariki nyote. Asante. Karibuni. Irinjire mwaukire kithomo ndene gicumbuge iketiganisti aciari atimbaruba kithomo amwe na tongori buthronite ndene thukuru ya Mukalamatu ndene wondia Karama kenda gucoera ntaira thina kithomo rombete kwithira kirumira thukuru imwe cha guntuku bakiaria atimbaruba kithomo amwe na arimi wombete kwitha betari na mbeni ni atowethirite bakiukuma thukuru ii bagwa binge boy barikite kumba kwithira baitwika arithi na kwebukira kithomo arega kumenyera mwana omuturi ntuko igakinya o mwana woye koregera kumenyera wendurwo kwino waguri ano wendurwo ku ikwete sasa eje ko kuthomithio ku uthomete atenda kaliguno thugithia ukaina witie ugwatu pressure ugwatu fightie no tebo eta no tebo kaninya sasa kiri para grade 9 konde valete grade 10 Balatra bonde, bona chief. Mas você junto a tipo de engatira, serious. Unti da Karama ndo na dara Karama na katika kujiro kama skuru chonde. Bati skuru tafadhali wasikae nyumbani. Baisheni skuru bakome, bukale kama inamaru. Bani ngiro ndo kite wabebia. Iba ite skuru bakome. Kenda kwa tumeka trito alina msemano na principles batigane central. Na mandi. Tuina msemano na principles batigane isi bakarama na mudara. Rwayo rwa twari itina arano tito kona iyo bya bikuretwa bya nibya bya mzanda ana barabonde baraurite muti bakare chifu sukuru twabindire kwa twega turi yatuko ya kunie musere to mikia sukuru walimu nako mianite ora musere ayo talangi 5 acho kamgo ayo taladri ngirita tukana ninya akaringa ni ramon ana baraba ikiru chifu sukuru wa kama tankunie ko miwikira principal abandikira receipt bombe ya tano hivi sawa sawa akwenda kuwa kanyene kama mheshimiwa mkuru no tumande tukaenda tu na mchemano na principals kenda tukaira bu ana barabonde mangirindi nani bare njama bageni basoke sukuru we takigisha ofisi yetu ikumenya uwe muchiari ugiba akaoso office ilio mire yetu abathome byabyo tureto kama taira mwana mwalimu pembe na moto ambwikira sukuru akandikira mwana fiengiri nyanya aburetera musi sawa atujui mahali watoto wako. Mimi nilikuwa nafikiria wako kwa hizi shule. Hata kwetu hawako. Kwani wako wapi? Na walifanya mtihani. Wengine wamaliza form 4. Hawako mashule. Kwani watoto wanaenda wapi? Na ujue kama for instance kama si kuwa na masomo singekuwa huko. Ungekuwa na chuka mambo huko nyumbani. Na sasa hii unaona venye hali anga imekuwa. Kitegemea hii ng'ombe na ukulima kidogo sometimes tunatupika chenga. Aya kabobotiani bagita na mbere kwaria ya mantoko Kalamato 10 years ago toka kwithakia maweya twari akwendete aibwira pira bio tumarombete ati kwendete kenda chinchia status already doctor already ainarietwa pira ochoa imerwira na bate kuthomera rugua rwa mite pira ochoa imerwira obwonka mwana aumbekia korwama akaua oni de mwana na inkwenda kinana kikagwithwa kire aciari abwira babu kwa chinchania kithomo kia na benu na birabo kwa wa campaign-ine nondora mweta akarwa mwalaini ne akawa chiringi 50 kana maana ele bira wari bira biokore bitethia mwana oku so abwira aciari boa elia tongeria baraba kureta maendeleo te baraba kureta mbi pesa kire alitoa abwira bwethire bwena confidence build confidence build dignity and kana bwethire
buria antu bakumenya ruyu rwenu rutikunditamainwa ni ara wanjiririe kinyo kithomaira rungu rwa muti bando no wae muntu munene ndeye sawa abwira na wendete sana biba ito bukasia ubwira bura bakareta ndege bukala matuna batiu bomileta ibukurika na 2017 twairwe ndenda kwa yao milioni yana kongelea kwa yana kenda myo gutethia twikuringa kura ona yana ona wewe kwa mheshimiwa wewe kwa kagwende kwa hivyo tona no me ba nayo iba kubanga ringi kurumanio kenda ba yawi kurumaniria ku bakaita tu bagete kana tutibanga baibanga berebeya kurare MP kuma 2017 mwaka 2022 amenyere tu kia kiuma bitagura cio ndindeke imwe aita ya ngari kiruma ya ngari itandika geni ne agocio yurakuo ende mochaba nio kendelea ari na kanyamu kara kai toa handrun kara kai nyawa kai keu ka to ringa bisa mochaba nio kendelea ka kokilunga yo ana okainya kai keu ende no to to bangwa ya buto wa yo mere mheshimiwa ya kanyamu kara yo ikawita atia ka kokilunga ende kai yo kinya mheshimiwa ni drama Allah mai uroza abaira antu bakiuma kenda mwitiki mwendete ibo kona kandre ro kare yoro antu bamwira yi kandenda ndakuluka ndenda wita parliament kakagira mbeca kakatuma kiuma kagiana kurukira antu kabaringe mpe kabasangilie mheshimiwa wana unaongera na kuringa kura ciothe ongera na kuringira kabya kura ciothe bambera kiranga tu maniana tukuna kandege twene ona kandege ona mweneko ona mesa twene herwa ona masarisiana ona barabara byose byetatia akwendro baina una iro bitu ibangeta na ito gambire meto ya mbanga atuta gambire bagia batedra tu ibangete bukenda tu bana iro ibatu kaje be alandia sukuru cheto renge watileni mporo aburi no abwatela mwaka to akisetiane ukura Kiripoti Meru TV kumatiani betanda msimuturia wathirenja kagiteno kau MC wa Rwiri Rwarera Felix Kithinji Tuo na itete na mbere kuthetera kira kuga ni ngwataniro iri na kiguni gatigati ka thirikari ya Meru na thirikari nene itangaretwo na Rais William Ruto ni kira kuga ni kumilikilwa kwa mirandi ya witi na mbere ntere isha Rwiri Rwarera ki olotera Industrial Park jura kuga ni murandi jutigeri yake kurugurwa nkiroki na tariritie mirandi ya barabara irakuga ikathukia ogendi ntere otaburia mwende olaiboni agutariria akiaria MCA wa Rwiri Rwarera Felix Kithinji Ntwaru wa murandi yo Industrial Park ni yuthiri tayari akiwa kiraketiele ni kururona ni kenda mbembithi kathomba bakandikwa kurita ngui kuo Industrial Park ni ujuri kambuge ni ujuri no tuthaiji iri 98% itigeri yake kurugurwa na investors ibakuriunga nao kumbira ndaka chetu na ribetu baibange ndaika yonde tukandivatize tonya tonguge ni kenda bamba guta kuandikwa no ntugintukira owning kwa investors ndebera Industrial Park ejere Meru County na ejere Rwiri Rwarera ni kenda yumba gukiria ana betu na ikugurugwa kwa sana no ntu Meru niyo yonka ke umbete kujuria Industrial Park dene ya Kenya ito number 1 so I'm very happy na oni karija MC Rwiri Rwarera inko guru mono nonto gintu kiu ndombere ku dharanarea kiomba kuja kwa ikienda kiomba gukiria antu bako ba Rwiri Rwarera Kolokina akathete thirikari nene mona thirikari ya kaunti ya Meru nontu bokuwatanira na kuyuria murandi yo na mpoi. Nashukuru thirikari ya Meru County nontu bwa takari riu da kugia ya Industrial Park itongeretwe ni governor wetu Mutuma na kuibua kinya nontu bwa president nontu kinya national government ni tetembecha agitariria maendeleo ya Rwiri Rwarera riwa tayari na bwithitie barabara kathomba na ingeire mubangone akiwa kioneki kirari na kyo kundia kariba Rwiri Rwarera rwiro kwana no kakikuyura ntuko nyuma ya ntuko gitumia kwa kariba bakanywa roe na rutiale oka jotegera kwa Rwiri Rwarera thaici ibarabara ankurima ngikaira moram na still maturakta jari onao no tentura inya mwente kinya kaunture ranta kinyi bambetere still mbejete no ntundenda gutigira ntu bako bagita ira guntu gukwega
ukejoteka thaa ici imoram barabara gai kurimwa na ndaracha kambuge ndaracha twakite ndaracha almost 6 million ndaracha ndongi sana irete akwa kairi ndene ruiri rorera kuma nthiguru irombwa ruiri rorera rutomba kuona ndaracha ingi ndongi jeu rira ndaromba kugura indera antu betu mantu aruji na ndabera ruji number 1 ruji number 2 ruji number 3 right now echo indira receive pipe cha more than 3 million cha gwikira mwito ne nare nikenda tumba kongera ruji rura rwa kathita rumba kuingia ko ukejotegera ura ndaberete ruji no yo akirie kwa erujene so inkoibwaga still no tubadhirikare county no to unika kuita kathara into kareta naja na ntuba kombure bukanyo ruji namba 2 kuna kithima kira turenjere tutuara kithima kira bando ntuba kure na ate rori retira kankwenda kubera rori tekereta kira tugucwa i kissing cha plastic no to kissing cha plastic ni retete thina ite kuonekana mpui na tutikwenda wikira kissing cha chuma kaire kana cha meto kankwenda kwashwira antuba tuto ujo na bandikire muno ruji ru rukanyua inja nkurukia nja magana jaire baraba karugurira pipe no tu ruji ru ruingi sana I'm very sure ruji ru wona twekira kissing iruji rukamberia kuma bwaga ru ruingi antu banywe twekire piping no tumatangi jare already tuchoke tubachwire pipe na kinyaru ru atigara rukena maga ruteri kinya turibe tubatigania kiripotera Mero TV kuma Ruiri rwa Rera bore mbita wa Mwende Walaiboni. Orera kaunti Mero ego kadwa ni MCA tuo kuri na bara atangere bashumiretie bakenda na bakimereria matagite gya gotweka nwe county boss kana governor wa Mero areo Kinoti Marete uri musiasa kumanteresha saudimenti uroshumiretie go kudoranga ikutho ninge kumeneria kira kuga ni wagi bwa mirandi ya witi na mbere nkiroki akioria akari kuma county ya Mero ninge akenya kuthura tongere nonto bwa maendeleo ne ripoti Jeff Wagituma nawe Kinoti Marete wijikene muno jamukuru o kiama na ukuromba giti gya gavana county ije oni de Kinoti onto Marete mwakene jwa 2027 inkwenda giti kya governor muthenya jwa narwa na umirite na kuria Mero ni bethere bagichenji otongeria na kuringira tongeria bangi baberu kiri kithurano kijite kya mwaka jwa 2027 na unikire mathogani jakwa uria nkoromba Mero na ara kunthe bari itwithirite twina tongeria baba ingi muno kuma 2013 ndira kwagira na devolution na kwina nyabo bari itene kinya mbere ya 2013 bara bari batari be members of parliament andi romba yakwa iriri batutuchumie tutare antu baberu ututumba kwitha tukithugana ya guchenjia kana mantu jagaruka ende twina antu baria omba uchuria kinya ugo ngwa giuria kitirei wa juria thiri ni ate muntu atithithitie miaka 15 eu akwenda gwita kuthithia kairi nkuruki mutongeria ujo no ritia Mero bakethera bagichokia tongeria banathurwa itene kairi ukeja kwithira riria bari utongerie ne gutikyo bethere bakireta kinya nandi bakethera bakithurwa gutibia bata bakethera bakireta boja iri kinya baria bakarite mbuga miaka 5 mbuga muntu ejite tamu imo akembuga ye governor mbuga ongethro nya inusu tamu kana tamu ire thiritwari niyo mibango emuntu jora tugaga ntuku njega kana muthiri uga siku njema ujulikana asubuhi ntuku njega ya bwiri kumenyekana rukiriri ni ate ungwa bathithirie kana mibango ikubekire nikenda twithwa tukimenyaga uria ruju rwetu rugitite ate rukethura rukari ni aria kirikiria eje ne itumi bya gwita migambo eu na kugo keja kwithira tongeria barabari kubate chenchwa guti maugaruruku ja kethira ja kija utongerie ne bo county ije so gikuria gya kwa ngachuria atiri nuntu a Mero betite na mbere baikuja ikansa ni wiku kuma 2013 kana nya before 2013 okarande gurwa achuria kana nya thithia research atwira atiri kina ikyo gutuma Mero bakua kana ni antu bakare baithogani yatugaka cibitari uria tukongera anga daktari anga twina oncologist antu atu amba guchwa mbere ma imbio yongwe kuria mu Mero nikenda tumba ku avoid bu
kintu kira kitubwiri kuthithia riri antu betu nkibwerencha kabisa ni atiri tutare ni antu baria baiba beru nikenda mantu jomba kugaruka tujomba kuthithia mantu na njiro iria ende twirigirite ugaruruku. Yani in short, you cannot do the same things and hope for different results. Kwera wa union ita the greatest kana the highest degree of madness. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Tutakere mantu igi gokiria kithomo amu kithomo kiri kiambata kiri tugi leo kiria mugongo na leo BC ya mujumbe wa Mwekuru county ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia ishumiretie kuiyeka kithomo mwirio jwa igembe gukirukira kwa ana barabumite mijinyi lekite kiuchumi uniform ne ripoti igutarirwa nikome omutia twayaru are no ntubotethio utethia asore beto asilamu eitenerero baingite Ramadhani. Imurungamiri obizie mubunge Ongekuru Elizabeth Karambu Kailemi mwiri oyo embe no ekirimi munyapo baikinyiti enterezie mawa uite kanka yoziana ngulia ina boba mwiri okisomalia bara batiri mirithomo bio nontubo wazie uniform tamwe Karambu Kailemi uite ibasoke bathome bono neru ya kathurumu thine nwereti ni kunyamara banyamarite nontubo kuonja kwa thoko cia mira ibarombete ana bobo mbotethu na uniform na Mheshimiwa Karambu Kailemia na ibirwe kiriro kia Somali ba nonto thoko isi athukire semira na mapato yo ye na manthi ana baiba atwere mucie itarira ya na Mheshimiwa Karambu Kailemia auwa okumbe kana haraka iweseka nabyo baretoro uniform ibonto toyaru are kenda na baba otaskuru na Karambu Kailemia endete kithomo nonto kithomo ikyo kuria jamii ikyo kuria muongo na Mheshimiwa Karambu Kailemia ate mwana okeu no muongo ibonto eke ya Kristo eke ya Somali eke bonde kabila sionde siende na Meru County nonto imwekuru endete maendeleo na imwekuru otisie mpatho mtoto wa John Misugu kuma ofisini Karambu Kailemia kambu terero rwa Islam kana religion ya Islamic bombi te kwithira bakiromba romba rotethero na school uniform na mama na ibitu romba riu na te mufano akiyo kuumba kwithira akiana ngu but also kumburika we mbari akenda mwana omba kwithira kibaso na bati kwithira akiona kithomo na omba kwithira aite ndene maisha yawe. That shows kana bibi kuona ile kwina value na dignity ndene Karambu Kailemia na community ya Muslims. Imwitiko yotio yina uthu ni mukaririte wa Islamu tauni mawano Mohamed Kuresh yoro kuwa na baba ingi baidhinene na ibabu wete kwentongeria. Mheshimiwa Kailemia tunashukuru kwake vile alitutuma na alitukumbuka na tunashukuru kwamba vile alitukumbuka. Ya pili kwamba wakati wa Ramadhani huwa vile umetukumbuka na uniform ya watoto napenda kukuambia kwamba unapotanguliza kusema kuleta uniform ya watoto bado tunakuomba kwamba ule walimletea uniform na yule wale ambaye utamletea baadaye tena bado mshikilie na msiachilie. Tunakuomba msiachilie mpaka masomo yao. Kuna wengine bangine hata wakitoka nyumbani asubuhi saa zingine hawajapikia chai au pengine wako na hali sio mzuri. Ni tumiki munyapo automantomo akire atongeri na ntoba wendiwe abete nkayo na mesoi ya nto yaba nara mubunge Okailemia te kombo kinya no ntokese siyi si aritwa batena uniform aritwa bate skuru aritwa batena mbia siota skuru ndaromba atongori baba ange bonde kuma MCA weta MP governor bayukie mfano ya Mheshimiwa Karambu Kailemia yotethia Mheshimiwa Karambu Kailemia ayetethia daiyo isehemu fulani isehemu kidogo na Meru County ni nene so ndenda atongori bangi baige mfano ya Mheshimiwa Karambu Kailemia kenda tomba okeri mongo yetu ya Meru na Meru yomba kwa great. Nkiripotera Meru TV kumembe mbita wakome wa mutia
Riboti ĩyo ĩkaithĩra ĩtũkinyithie mũthia yara tũkũbanganĩrĩte akĩrĩ metha ya Meru TV. Thank you very much na ndũboko tũthura na gwĩtania na batu ikinya gwa Kenya na gũtũthingatĩra nya akĩrĩ mitandao ya kinande at Meru TV Kenya. Mbita wa Kabu Mutharimi monaniria wetu na njĩra mathithio ni Paul Gujire. Thank you very much. Ukaolelua Kenya kuthigatira mubango jwa rumuri rwa siasa ntuko ya royo na ria Jerry wa Chope akaithira gitaga rune na tongeria mwanya kumuramura mwerekera jwa mugongo gutegera bura mawirane jathirite jaingitwe ni jingitwe kana jatingitwe aranira batu gukirokera mitende kinande kiritamani jaku yeye kwingwa kwa mawirane ni thirikari ya Kenya Kwanza na Kenya akiri atongeria bara bathuriro 2022 inkwendere gita rirega.